Prilikom obilaska radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Obrovcu u petak 27. septembra 2019. godine, Branislav Šušnica, predsjednik opštine Bačka Palanka, najavio je izgradnju sportske sale u osnovnoj školi Sveti Sava u Bačkoj Palanci. Prema rečima Šušnice, ovaj projekat će finansirati Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine. Imamo mnogo projekata za sljedeću godinu. Upravo sa Upravom za kapitalno ulaganje, odnosno gospodinom Mirovićem u Despotovu smo pričali šta bi mogli da konkurišemo za sljedeću godinu, 2020. godinu. Ono što sa našim javnim preduzećem Standard trenutno radimo, projektujemo sportsku salu za osnovnu školu Sveti Sava. Svi dobro znate da je to, tako reći, jedina škola u Bačkoj Palanci koja nema sportsku salu i dugogodišnji problem, kako kažu stanovnici Bačke Palanke. 50 godina se već priča o sportskoj sali u osnovnoj školi Sveti Sava, ali upravo do kraja decembra meseca očekujem građevinsku dozvolu i kroz apliciranje kroz Upravu za kapitalno ulaganja očekujemo sredstva i za tu sportsku salu. Kao što sam i više puta napominjao u raznim konferencijama da samo manje mesne zajednice u opštini Bačka Palanka neće imati sportsku salu, sve veće mesne zajednice imaju je. Pojedine opštine u celoj Vojvodini, u našoj pokrajini, pojedine opštine nemaju uopšte salu za decu, odnosno za sport. Mi ćemo imati u svakoj mesnoj zajednici, svakoj veće. Trenutno se gradi sportska hala u Despotovu, završava se tender za izgradnju sportske hale u Mladenovu. Aplicirat ćemo, kažem, u dogovoru sa gospodom iz Uprave za kapitalno ulaganja i za sportsku salu osnovne škole Sveti Sava, tako da ćemo stvarno zaokružiti što se tiče izgradnje sportske sale, onako imat ćemo jednu zaokruženu celinu.